Phirangke klembang lapen RTI klembang atumapan Kamal Singh bepen dia kacu hangpon. Guwahati arong sapelong rongali bihu San Milan ke paman pon along Karbi Anglong pen kan barim ke kan paklang ponji apan citong don. Phirangke klembang lapen RTI klembang atumapan Kamal Singh bepen dia kacu hangpon. Kamal Singh bepen babu terang comments ki pidun junoda social media ajatai along phirangke lapen RTI atumapan karbok aputha ke chok che ka chikobir lapen dia chu hangpon thu. Nason sipini ni phaeng ko resier ni ada porphai kep apor malom japralang sarong amekar inut Kamal Singh be japralang sahi thialong computer akulat kachubi abang phu social media Facebook ajatai along phirangke klembang khu phi doan lapen RTI activist atum anapan nongno ki jo lapen karbok aputhak dia kachu hangpon thu. Kamal Singh bepen kaninje pon kenili social media jatai along mate Facebook along phirangke lapen RTI activist atum do anaphan thangnat ke chok che bepin peneli nongno ki jo thap karbok ke nili chok che darlo lapen Karbi Anglong aphirangke lapen RTI activist ke do anaphan dia chu hangpon lo. News Desk report time news tipu. Nilimen Kamal Singh de nili ini kali kalau info dari share ni nili personal Facebook account kan isi post ki video la media la pen RTI activist kumhan lason se kita compromising system side dewan mari atau media pen danglok RTI activist atumhan tak legal illegal system si pin lo lada usinil isi post kipi abang so post abang ke nili komania pan chok chedet ban lidet ba komania media akorti atum kichu claim chok chedet nili ekdunong group itu belen nili ki post kali nili ki mokha dam ki papleng ke lapen kipang ki mokha dam kipang ching ke ajo ni si men social media lo top content lo lasi non nilihin pen lamplar kacipi abang ke lahin lo je ladak media la pen RTI activist satu lakukan kecok ce batul ni ba kolani compromising system ta dupok tu nili jong kamde la pen alang litum lapuson claim kusini nili lamplar pilo nasi media akorti atum lapen te RTI activist mate RTI sai ke claim atum akorti ingi atum summit kumat ni pan lam lason pilho kecok cili damrok ba aning dono doko pulo tangke nili jongjung nili pan jongjung pan le ning nangoi chotlon labang ke nili kecok ci tektik lo kusi nili lamplar cipilo nang le not back media tom hanang li sentiment la puson doma sentiment la puson awi media akorti tumata ni ladak hanjang langso press club ano tinangan ini men kimatha tong kia joini si ladak kimatha ke papleng dam kia joini si ladak post dia usinili lamplar pilo akorti tum ka komane tong sining oila pulote lai pong nili pan dia ikut kusi nili ning kilo. Tapi media kita tumpan nanti kam saya kimi kita lapuson thay donong lima. Saya kimi klaim lapuson abang ethengalong. Mane ethengalong mane la Facebook page along si ethengalong to le ni make ni pen bang mane face to face abang ethengalong le ha. Facebook along banane to mane korok hemsuki kim patang te det to lahai pine kilang dam pen Facebook along ipi lahai bang tekalong ha dinang le compromise ti kuna sik thek long sik la hai bang ke la Facebook along pipine bang ke top alam ke thek long pe siladak men nilining bang amasi tok bet la puson yat ya la Facebook lo top tu hala so men nang chini na kumalan la puson ke patang non bang ke nilining vedet lo stame la puson Facebook along bang top abang pinangan do kusin nili tegolong lasi
alason ti matha dun masimen men tok det la puyan nang lila bangso kom Facebook la so post along man lo comment ai pidon non nang li rai do ma nilirai do nili babu terang do comment por hi khate komen sabang nili korigi dokait atlum pujat lo keyboard idet titi en te kon kalite foto paklang ji putu teko ula kusona la ik bangka komen nang gelo Channel Facebook long friends bang ano do. friends sabang ke bang kan nili ta jelang ike ta prai 2000 ambake do ta hai 2000 above do it Kalau bang so pipu salon nan di bang kan lagi tek kon. lata ninga we tu delo la Facebook page lo la so post bang ni non delete pet ma Pagitara nili bang ke la bang so Facebook page pe na jok nili tame akhir no comments ta hai lo na tumhan media tumhan akan ada TV tumhan sorry chahang lo nili na tumhan lasan si mane dokait ba lasan akhir no lasan si nili lasan si dam lo kan nili ko na tu media la TV tumhan tame lang par pet ang son sini di top ya la si di comments ki pido na pata ni do e pata sorry Kale kuna ni nali thelong ma dukat aso na tu tanga pili na bipe foto uthai po pidei pulam nali kuna la tekenong la la bang get long le seta mane la son mane ala gitu ki post pe na man ni ning mane la ban mane matha dam del ko pili sentiment du manali dila so post ke media to mat sabta nang li fan media to na pasik sak do ma abi tam ta ne Channel di kopi ni site kan bomon. dan pe non ma मीडिया के इंडियन डेमोक्रेसी लोग के पॉपुलर बनाले चीनी जिना chini lo sa ta इसी हम जों से केम जी बता न्यूयॉर्क भी नहीं आपस में न्यूयॉर्क से यों से ये तो ले सो हम ये दाई चीनी के मीडिया फन लंग मीडिया फन सिंगा सिमेट ना मीडिया के अंग को sini di sorry lo dia to hang lo ni tame comment ki pido na pot ni tame chok chilo ko sini ni dang mang lo para la sini kan la person claim ke lo ba la person unan ke chiri pon po ko sina bang nang li tumhan ko mani nang ke toy la son do ma la so lam pa toy pa abi na ko ita tapen la pulang li phan tame ni alang la son pose noi ko ni than alang li pose along ni tame friendly du kok ta hai lo la so masi thek long lo ni ka karjang ko lo dan chalo Dulu adang media tu an lakon RTI aktivis tumpan nang di kilo message yang tu kirang jilang apor. Kan. kon ke la bangke RTI la pen media tuman an bangke ni kurang je lang apor same la bhai bangke son la chiri pon pungsi na tumang no Guwahati arong sapelong rongali bihus San Milan ke paman pon along Karbiang long pen kan barim ke kan paklang pon jia phan chitong don Brihathar Dhopalia Joitikuchi rongali bihus San Milan ningkan ko rapo silver jubilee mate ruptalin Katalon Guwahati lakhaisi Karbipat Kamrup metro along Borjan ke CS juna tum ke kan paklang pon Pini ni phaing ko yarni Guwahati rong sopi Brihathar Dhopalian Joitikuchi rongali bihu San Milan ningkan ko rapo silver jubilee mate ruptalin Katalon Guwahati lakhaisi Karbipat Kamrup district metro ahawar along Kapaman pon bangsu rongali bihu San Milan Katalon pon Munuram timung pen kachari pon ame along Munindra deka pen aluhi pachini apor an en ponse sonse aluhi sarpo aman pen Sarbananda Sonoel Central Minister Gov of India lapen Assam ex-CM lapen Bhubaneswar Kalita MP Ratsia Sabha pen Chenglok pi man ke do ke the ki ding atum chetong don anpar ta karbi anglong pen pening indeng kekebra sarkep KYF surinirang koir ke thom taralang swalong best team ke wan borjan KCS juna tumpen chopha ponsi kanbarim jasemet ritnong chingdi nimso kirung paklang pon dipu pen berta nang pale sarpangri tiso sunwar asi hai pen danglong anang li risahon Lasini la kapre kaning yu dewi thai ge nilitum Karbiang long pen setame bangso
abhi hon milon along karya khai mate yelitum porompora hakoben laso niti niyom nang paklang duni pen pining kinamtang tara nang solong kecengsi nang ikepon borjan laso tim nilitum pandak nang latum tirka mahinten nilitum manalu nang tiateng pen pini kato ke kopai kimi bangso acatailong nilidan nang lidulo lasila so acatailong nilitum karjeng long penseneme ladak ido thoyalong nang ido dung akan dia khai akikhe kiding aman napeng kido tung nang litum ladakalong rong supilong man sinali laso ajutangalong nang litum karja ponthek nang limen nang linong padu ponthek nilitum borjan hawara maihin nilitum katuk kabi hondana tukan dicuru partik lo lasi non nilitum ladak nilitum ke kanan pak langit gi lasi laso ke kanan long nilitum ke cengsi ke kali dikai coklem codam inglong aso pinaksi nilitum man ke ritnong cingdi pen cenglok ladak hetu bihikikan akaprek laso long tame ke pak lang ponjido lasi nang litum katuk ke tame laso ke lang dumpen yelitum tame isyak hai long kosong si itu majutang hakopen kosong si iltum coklem codam ko iltum kelang ponjipan si nilin tame ning thepon lo ke nang litum ladak tame nang litum apan hiluin pen kemang nang litum dala so kilung ke kanalong ning nang pat thepon pukusi nili katuk itame akhirnya me sangsi nili ning aklong pen ladak phoilong ke do karbi akit he kiding lape ni mali tumhonan tame kadom pajirsi nili